Siqala simbonga uNkulunkulu bazalwane ngebantu labathi bangathola umlayezo uNkulunkulu bangahlali nawo lo mbono uzukhunze bagijime basinikede. Siyabonga ukuthi nemfundisi naye uyawapha eMaswati, Afrika yonke nemhlaba wonke ukuthi inkosi naku lekubekile sinikede njengoba kunjalo. Siyabonga siba nembono nje over the weekend njengoba naku sigcobeka nekhempu ukuthi sifuna kubona sinakashaya lo mhla ka-30 lo 30 days ngoba vele sesingene kube namakhempu nje ku-early source njengoba October siyamkhumbula early Mthombo inkosi yasipha kuze nje nemgcibelo njengoba sabacela abazwana sithi yabazwana vele thishela ucala lethi syllabus bese-ke ngikhanise ukuthi i-exam walova lapha i-exam ayimeli wena uta-exenywa ulingwe uthestwe as if bokhona bavele kubheke ukuthi ube khona. Nathi-ke sithi la makhemu langaka uNkulunkulu bekade ukuthi utasibite bese kuba netinto ezishaya sithi shayile-ke vele bazwana futhi tashayeka futhi mbamba. Siyambonga uNkulunkulu. So le mbono-ke sibona ukuthi uma iprogram ebandleni noma-ke semcimbini senta njani lokuthi siyigijimise sibe singayigijimisi ukuthi sikhinyabethe abazwana ukuthi sale badlele eTulu bagijimele eTulu, but nje ukuthi hey lo MC wasibamba manje isikhathi wasibamba isikhathi wonke umuntu wanetiseka ngasilo ligama lalomunye lematiki ukuthi ngisatisfaction wanetiseka wonke umuntu lo muntu lona wasibamba isikhathi. So sicela-ke kufundisa sibe ne-workshop ukuthi umbono usho ukuthini ngoba vele usuke ubona umbono le bese uyawuthatha-ke kuthiwa ubhale phasi lo mbono ngesikhathi esifanele utawugcwaliseka. Siyangeda-ke ukuthi naleto tindlebe leti ufunako lowo mbono leti uvile titawuvuleka phindze futhi tiwubambe tiwugcine. Nakhi-ke tindlo-ke bazwana ukhansi betidla sikhathi ngihle ngibuka nje leminye imicimbi ukhanzakala ukuthi lo MC utawuthi ngaphindze ngibuye ngicela labakhulumela bosibani bete ngembili balandzelane ndaphindze futhi ngibuye asinakasuka lo muntu lo mnye ukhansi lemuva ashayela i-chorus noma-ke i-praise team ithi bese kwenteka kona lokho. Nalokunye-ke ngoba isikhathi singeke sangivumela abazalwane ngisenda kubona nje noma-ke asivele sikhulume le answer ukuthi usuyabona-ke le answer ukuthi iyakhabona i-problem naye. Nakho lokho kubulegend nje ukuthi hawu mfundisi maye siyabonga. Lokho ukuthi-ke bazalwane sicele lokuthi laba labakhulumako kokucala nje kube khona lokuthi siyakholwa ukuthi ngingabekisa kakhulu ngemishado ukuthi siyakholwa ukuthi lokukhulumela abakabani bamlungisile ngeke bese baphuma ngaphandle ukuthi umnakethu ngathi unjani noma akasekho noma-ke sophethwe sisu angadi kanjani ukuthi kulungisiwe le mndenini. Sesiyacela nje bazalwane mina nje loka ngisavuma kuba ngi-MC bengivele nje ngithi bonke labantu le mshadweni ukuthi bonke labantu bengikhuluma nabo some 2 weeks nabe-ke bomamkhwenyane namakoti kubonakala ukuthi iprogram yabo beyinjani. Kunabantu ababadileyako vele bekuba khona ukuthi lobo lesibili lesithathu wokugcina bekhona ukuthi engikhulumile nabo ukuthi ngiyabavusela futhi bekwenteka sesikhathi sihlangane sonke thina lesi program ngoba imshado bazona ngelenye into ungamangali nje sibese kwaba nekuhibika lokunjena. MC awube ngi-program director lapha angikusho lokho lapha ucala ubadirectela abantu ubona ngabadirector ukuthi ngicela nje ngigcine isikhathi ngifike kahle phinde nokukhuluma kwenu nithi. So awukhona ukuba ngi-program director naba kwacale wa-director le program isakhiwa seningivile ngoba lokunye sitawukhuluma sesibe emabandleni. Hey bazalwane sisibona into letiningi so uyacabanga nje ukuthi mfundisi bokuphi ngoba nje kule weekend lena kukhona ukuthi sicabene lapha MC hey uyasimosha isikhathi noma ini thina sibone nje umbono kutase kuba khona ukuthi abantu bathi hey phindze umfundisi lo muntu hey vele phindze nengoma lesita nayo kanjalo le ngoma twakhansi khona twakhansi iyaphuma kube khona hawu masumfundisi angamtsheli noma-ke le tune noma-ke lama lyrics vele ayabonakala ukuthi ayama lapho utakubona ukuthi kuhlangana kanjani. So-ke program director uqala udirecte ngale fana nokuthi nje uhambe uyolima ngale upheke bese uthi lambi kwethu utawuphakela ini ungakacale wawulima nalapho utawuprograma ini ungakacale wawuprogram. That's powerful.
So kube khona ukuthi-ke siyakholwa ukuthi bazane balungisile, so ngiyacela-ke leti khulumi leti ulungise ititulo lapho nabe kune-stage ukuthi nihlala vele nibukele njenge-praise team, bavele abantu abadala benyuke batohlala la. Uyabona lesikhathi lesi sokuthi nabasuka la baya lapha epulpiti nale mbhobho futhi ibe mbili, kube khona lokhu lona asakhuluma nangalo muntu okhonakala ukuthi wena njenga-program director nasubona-ke bani ngoba MC ubumbona ukuthi nabe bani sokhulumile bese-ke suyasukuma MC soyabona naye lapha ukuthi shothi sale ngisonga nalapha-ke kube khona kanjalo ukuthi wena udaba khona ukuthi khuluma kwabantu bekhona ukuthi nangumbhobho phindze futhi so ubambile abantu bayabona lapha phasi but-ke ukwende konke lesi iBhayibheli let everything be done in order. Phindze futhi kwesibili kube khona lokuthi bese uyacala lo muntu uyasukuma uthi ambone umlingane wakhe ukuthi i-program seyinje ungu-program director. Ngicela wonke umvu atype lapha nje ukuthi program director. Ubone program uhlaba nabo WM abana M munye kudiphenda ukuthi usebenzisa siphi isingisi ungabese-ke suyesaba. Ngicela ubhale ukuthi program director. Ngicela-ke ukukhuluma njengoba umbono siwubonile ngidawusebenzisa leyo program leyo. Sibuye sibuke nje ukuthi kuyenzeka leminye imicimbi ibe nabo MC lababili sabekisa nje ukuthi kuma honor prayers lesiba nawo lesihlanu bazona siphumaphumi kumane kube ngileso simo nje ngiko sagcina ukuthi bazala bacela ama honor prayer sicela lenye ilanga nangemgcibelo ungani vele kuyenteka kulinzelwe ngemgcibelo kungcwatshwe ekseni siyakhona-ke emasondweni futhi emasondweni singena le nalapha-ke ukuthi bazonimama i-prayer iphele ngalobo 6 ngoba singadlali phela besihleti naNkulunkulu uthi woko kancane noma awusalali vele so bekuba ngithi nje kukhonzakala ukuthi siyakhona kuhamba sishiya abazalwane bekwenteka nathi siyahamba-ke bese bazalwane bahamba nathi kanti besicela ukuthi bazalwane i-prayer nini nibala local ndawo khona thina mhlambe siyakhashana noma ngabe-ke sijudane but ukhanzaza bavela singaphumuli ngayitolo so bekwenteka bese kuthatha lomunye phindze nanathi-ke nakwentekile uNkulunkulu wasipha amathuba ukuthi siyaya lesihlanu prayer mhlambe sithi labanye-ke bavama ukuthi umfundisi bathi amfaka le ekuseni pastor afika avuse abantu iprogram noma-ke kube khona ukuthi yebo lokunye personal kube khona ukuthi hawu nabe siyati ukuthi bani usangangeni bani bathi abakhona hayi ngifuna mne bani ngoba emasontweni sine lesi sinziso itolo ngidawusho njalo iprogram beyibekwa nje kudingeka ukuthi naku sikhembile nga-9 ekuseni kufundisa abantu kushumayela umfundisi bani nga-11 nga-2 nga-4 then entsambama phindze futhi kube khona hle bahle bashintshane bekangena entsambama ahlangene emini bayangena emini inakuvangelwa uthi awungena entsambama so kwahamba bazwana bagcina sebakhetha ukuthi iprogram ithi hamba ibuka hawu nakunje aze ngihambe nende ini siyamangala vele kubekwa nje ungabi lokho ukuthi caba ukuthi mina ngikhetha abantu but whatever the case is so kulo mbono-ke sibona ukuthi bazalwane basicale kulomnye umcimbi sesiyahamba-ke siyafika kulo mcimbi yachubeka MC and then sekuba khona ukuthi vele-ke umfundisi bamfaka lapha kulo part B lokuthi sesitawucedzela ku-MC sekuyasebentela nakuba ngilokuhle ukuthi sikhathi asikahambi umcimbi kuba kanjalo phela MC besikhuluma naye njengoba sesishilo ukuthi ucale uprogramele ungathi ushayeka utawuprograma ini ungakaprograma kanti ihlele ngale so kanti isikhathi sikahle but sesifike sisebenzisa ubulegend uba nathi sithethe kuma-legends ukuthi naku-ke lezi zikushito sesiyafika-ke siba nokuthi usicela-ke bazwana ukuthi nyalo ungena iprogram naye sowuthethe umfundisi sesibibingelele saphilisa sitawungena naye iprogram naye iprogram awumshado bazalwane umcimbi hawu sesiyawugojela ngicela sibambisane-ke kunakho sesivele-ke sida sinale ngcondo yokuthi le mbono lesuke siyibona nala-ke ithuba lokuhlanyela la kubazalwane ukuthi bayibone le nto bathathe emabandleni nakuphi kuphi ukuthi MC ngiyalithanda lela program director not lela master of the ceremony yebo ungumaster wale ceremony so le ceremony ngicela uyilungise ngalo toyimasterisha ngalo wangamasterisha ngalo ingaphunyiwa lambi kwabazalwane naloko solo uyakubamba so kuba khona-ke bazwana ukuthi sitawucela-ke bazwana iprogram ethu wawuseyigojela nyalo nje kunana item ngayibita naye leya le ngoma-ke elela lesithi sitoyethula nana item naye kunekwaya kanti lekwaya sisho ukuthi umfundisi utawufundisa nengoma naye lotayiva masinyane futhi lapho kutaba kusho ukuthi uyakhiwa lo muntu
inkonzo yokunikela, inkonzo yokuhlanyela. But hamba nami-ke. Then-ke emva kwalokho kune-video lapha silungiselelwe lapha i-documentary esitayibona yalaba lababili ukuthi basuka kuphi, bende nje i-video le kahle. Uyabona nakhona siprogramile ngale ukuthi sibabuke nje ithombe zabo basesebancane. Phindze futhi si-interviewe nalabanye ukuthi nithini ngamnakeni ungathi ukuthi uyoshada. And nithini, phinde netolo mzethu kukhulu. Hey, nakhona phela vele lapha babudwa ngilomunye. Lobonaka usuyakwati ukubuda. Ungumsakade ukuthi awusitshele ukuthi wena bakhetha njani ukuthi besitolo umzila esikhulu. So sidabe sibona-ke lapha phindze futhi ekugcineni-ke sibone batali lo mkhwenyane nalo makoti ukuthi niyavuma vele umfana nawe ushada. Bese sesibona-ke nemfundisi, bafundisi balaba lesi sibabonile lapho sengiyagucuka. Siyabonga mani mfundisi, walibeka kahle livesi. Siyabonga. Thina futhi nasusilida la mthandazweni. Siyabona sesimshayela intandla. Siyabonga kakhulu. So sayibona leyo document leyo, bafana basekhaya ngiyathi sebangilungiselele. Kambe kunjalo lapha sengivete inkwela, basho bafana ukuthi sebaredi. Siyabona ngebazwana sisabe sicela ungasathiniki. So babona laba sibabona izithombe zabo bathatha ivete kusesekuncane. Lokunye khona nje lesithombe ubonakala sibekunelidzaka lapha badlala abantwana. Nawe namhla uyashada sibani. So sitayibona le document le. Siyabonga na vele sekuyenteka emishadweni ukuthi kuhlanganisa nje lapha computer uthi bese siyakhona kubona ema-TV kasinkinga lapha emasonto lamaningi asanawo ema-screens lapha eTulo. Emva kwaloko-ke kube khona ukuthi-ke ngakho-ke nathi khuluma nathi-ke bazalwane, ngiyacela ukuthi ma-asha nathi itulo nathi yalibona itulo leti nje bonke nabo lesibabona kula program batawuta la ngembili, batawukhona ukuthi bavele bahlale lapha eTulo. Nempopho sesolungisile bazalwane intaba mbili nangu nje wa-MC awunyakade wakhe MC. Then nempopho lapha i-praise team nayo impopho yayo hayi ayidisturb-eke. Nempopho lezi siyilungisile lapha lemibili kutaba khona ukuthi vele seyethi ikhuluma futhi ngeke baphelele amabhethi lapho ukuthi kube khona ukuthi hawuncisini bazwane sesifaka amabhethi. Sengikhulumile nalaba baka-instrument ukuthi sebalungisa imibhobho le kahle le beyivele ukuthi ayibona futhi i-decorative ukuthi lena seyethi ikhuluma ngoba sifakive le tikhuluma ukuthi namhla kushadwa nje tivumile le bathini bakazibani nelibandla livumile kanjalo. Ndasini uyawubona-ke i-microphone asetshenziswa ngumkhwenyane namakoti. Nase bashadile the newlyweds. Ndawubona ukuthi noma lo mshado lona ungilesinye style. Sikhumbule-ke bazalwane noma ngabe kusemalobolweni noma bengikuphi, the same program. And then-ke leti khulumi leti-ke letibhaliwe lapha sengindaba ngithi bemede nje. Angisho abantu abadzala ngoba nangi abantu siyasukuma ukuthi nisukume nyalo. Sitawusho nje ukuthi nikhumbule ukuthi siyakholwa ukuthi labakhulumela abakazibani nilungisile lamakhaya nalasebandleni kulungisiwe konke. Sitacela ukuthi nidawuta ngembili-ke ninte nitohlala la futhi ngicela senihlale. Niyabona njengesekudla sami utawucala nawe sesiyamsho-ke la kule program ukuthi utawuhlala nathi itulo tami niyatibona tonke kuzidingakhe. Then-ke batawuta nini labazalwane? Batawuta-ke emva kokuba nasi sengibitile nje le kwaya lena kutase kuba khona-ke ukuthi sisathi ngale kwaya lena sithi nayo batabeke abantu abadzala benyuka. Kodwa-ke ngiyacela singabi bese sesibuka ukuthi bobani ngoba siyabade. So ngamane nje ubuka ukuthi le program ibhaliwe ukuthi lapha ungazi ukuthi ngibabehlophe bakhethe babehlophe muphi utamane nje ulungude. But nje ngiyacela sesile kwaya singayidisturb ingaze le kwaya ithi umfundisi wabita abantu ukuthi bethe ngembili. So abantu bangabese babese-ke abantu abasanaki le kwaya yami. So ngiyacela nje sishaye itinyo letimbili. Liso lakho liyabuka lapha phindze futhi ubukana le kwaya, indlebe yakho phindze futhi iyalalela. Then-ke nasicetha kule kwaya lena bafana basekhaya batabe sebaredi. Mina nje sengeke ngibuyela bafana balakhaya batabe sebaredi ekuthenini nayo i-document ngoba i-document ithatha nje bo 11 minutes. So ndabe sengiyabuya-ke bazalwane khona ngitakucondzisa bese ngiyabuya-ke leti khulumi nje introduce ngimi ukuthi-ke bazalwane ngiphindze ngikukhumbude ukuthi sitawucela ukuthi sende nakho nanakho. Niyabona-ke ukuthi i-program sesiyigojele nyalo njengoba siyati ukuthi i-program yethu ikhuluma ngokuthi awakhiwe lo muntu la ekuhlanyeleni-ke nase sinikela laba kuba kanje. Kuna nayikwaya nayo-ke lento akucela ukuthi siyimukele-ke on the stage. Lapho-ke ngishaya ingoma lethi ithi ngithi asengibona lapha ukuthi usekhona lapha Mr DJ. Ngithi nje umucu munye basi nabasathi ngizekho ayibambana. Kunayo ingoma nayo-ke bazalwane
Angisasho ukuthi yini le kwaya, le kwaya lena-ke bazwane ingicelile ukuthi simane ingakedi la ngembili. Icele le kwaya lena ukuthi mfundisi sicela ukuthi u-introduce le ngoma le. So le ngoma lena-ke bazalwane imnanzi kakhulu, ikhuluma nje ngekuthi Jesu nasithokoda ngaye uyathokoda ngathi. Phindze futhi Jesu akathokoda noma sesifika esigabeni sokuthi sikhokha imali siyanikela. Niyawati ku-music ukuthi music ama-lyrics, i-rhythm of the song ihamba kanjani. Le kungithokodisile ngale ngoma lena, nalo selokhu kungithokodisa ukuthi awuchubeka kungithokodisa ukuthi iyehle direct emazulwini. Utayibona nje ukuthi awutrenda kanjani. Siyati-ke ukuthi into le nshana isafika noma ngabe ingoma icala iba ngathi balukhuni. Kodwa-ke babuye la majala bashayela tinkinobho lapho, babone ukuthi bayakhona ukubona i-beat ukuthi speed sengoma sithini. Phindze futhi bayakhona ukubuka ne-transpose ukuthi ingoma inyuka kanjani, yenta kanjani. So-ke ngiyacela-ke ukuthi siyilalele-ke le ngoma futhi uyibhale phasi, ubhalela amagama ayo ne-tune-ke sitakuniketa. Tabe suyayithuna-ke wena ufaka la letinongo takho kutoba kuhle. Hey bazalwane, ngicela kucedzela-ke ngokuthi so-ke nayo-ke le kwaya taba khona-ke ukuthi umfundisi ngalokuthi naku siya-workshop-a lapha ukuthi emagama engoma ngabe ngiyihlabelela nje nawe uyibona ukuthi it sound like a funny song, but wena utayibona ukuthi itahamba itrende kanjani ingoma. Ukhumbule-ke ukuthi ngakhasi le ngoma lena ngicabanga ukuthi bo 3-4 minutes bayibambile abantu. Ngicale ngiguquka ngibuka DJ, ngicale ngithi isandla ukuthi akakunikete i-beat kube khona ukuthi asambeni-ke emva kwalokho bese-ke siyangena ingoma. Ngacishe ngayihlabelela kanako sesikulungisele ngala. So uyabona-ke ukuthi ngakhathi-ke sebayibambile labantu bese kuba khona libandla lonke selisukumile, kube khona bayahleka labantu njengoba utawuva nje nasekuchaza khona lapho-ke nase bayibambile kube khona bazalwane, ngiyacela-ke le ngoma lena le kwaya yami lena ukuthi sale vele le kwaya yami lekunayo la sale sichubeka bazalwane, sesitawuda ngembili-ke siwakhe lo muti. Hey wena ubone abantu bayahleka ethendeni eholeni esontweni ukuthi kwaze kwaba mnandi. Manje siyabonga mfundisi. So bazalwane, this is very powerful. Amen. Na 1,000 ungamnikela, na 7 million ungamhlanyela, na 10 million ungamhlanyela ukuze Jesu athokode ngawe. That's how the song goes. Kuthi uyabona-ke kakhulu nje sibekise sibone bomake lapha tinkomati nasi setihlanyela lapha kuthi sibona labanye basebenzisa tandla. Yabona nje njengoba ukhuluma nga-7 million noma ngabani 10 million. Lokuthi utawubona ngale tandla nje labantu bayabukana, bayahleka, bayasmayila. Into uyahleka ubuka lo munye la eceleni. Yabona nje ukuthi kuba khona ukuthi bazwane baba-relieved diningi nezinto besetenteka le emakhaya ukuthi nakuthiwa la mcimbini akube khona ukuthi akube nokuthokoda nje ukuthi hayi khokha stress nalokuthi nje the joy of the Lord is my strength. Sitawuthokoda enkosini. So ngicela sibe le picture leyo-ke ukuthi bazalwane sibone ukuthi utahlukucuka nje nawujayiva ngathi ushona phasi. Siyakhumbula nje umfundisi nakathi shona phasi. So kube khona-ke lokuthi iyaphuma-ke le nhlanyelo noma-ke leyo mnikelo. Lesimbonga-ke uNkulunkulu ukuthi sifundisile ukuthi yini umehluko between umnikelo nenhlanyelo, njengoba lapha nje uyabona ukuthi sikhuluma ngekunikela ngala ukuze abantu batokhona ukuthi badoba labanye safuna sibafundise. Kodwa-ke khona kuma-video mfundisi ukuthi yini inhlanyelo. So siyakubhica-ke lapha sendele ukuthi athi uyafika abe nalokuthi hawu la kwentekani la, especially nje tinsukwini tokugcina ngoba naku ulwadi seliningi. So asesiphinde siyiphindze futhi ingoma sitobona ukuthi uyibambile. 1,000 ungamnikela, na 10 million ungamhlanyela, na 10 million ungamhlanyela ukuze Jesu athokode ngawe. Bese-ke iyachubeka ingoma seyithi thokoda Jesu ngathi sonke, thokoda Jesu ngathi sonke, thokoda Jesu ngathi sonke, sithokoda Jesu ngawe.
Thokota Jesu ngathi sonke, thokota Jesu ngathi sonke, thokota Jesu ngathi sonke, ngoba sithokota Jesu ngawe. Lokuthi ngoba sithokota Jesu ngawe, lo ngoba angafaka kulo muntu praise team noma nje kuhlabela i-second part noma i-tenor lapha lokushushela noma ungeke wamfaka nje ngoba sisho ukuthi okay Jesu la mcimbini nakathokota ngathi sonke Jesu noma ke sithi Jesu ethokota ngathi sonke uthokote lokuthi nje sikhona la emcimbini naloko ukuthi nje MC nangabe lijala elihlambulukile njengathi nje kube khona ukuthi bazalwane siyakholwa ukuthi niseda la mcimbini akabi nokuhilidisana emakhaya nala emgwaqweni sahamba phinze nakhona lapha enkonzweni hawu siyabonga ukuthi uNkulunkulu uyathokota ngathi asisibona labathokotile baphakamise isandla bazalwane nalokuthi hawu siyabonga solofikile umcimbi lapha nami ngisabuka lapha MC yakhe bambile nelivi ngigucuke ngibuka abafundi mfundisi wasipha livesi kambe kona nazo uzuholela lapha emthandazweni ukuthi le nceke le asisimshaleni intandla simshaleni intandla kube khona ukuthi asengibona intandla bazalwane lapha sathokota la mcimbini ngabe Jesu uyathokota ningawe nekuthi nasisuka la siyakuphi so le ngoma lena ke niyayibona ukuthi inalo ukuthi Jesu akathokotela nabe khona nje lo ngathi umgwadele yabona sengiyavangela nje indlela phasi emdonse nje noma umbona hamba mhlamba ngaye kuma bathrooms uhambe nje ubeka khona ukuthi ngicela ukuhlambuluka ukuthi uhlambulula ukuthi athi angathokota niyathi ukuthi form ama toilets kuthiwa ngama bathroom nawe uyangale uyathi ukhulula nalapha nje umuntu ngihamba niyohleba ngale noma whatever njengoba labanye abantu sibebabuka ukuthi wajwala nje ukuhamba ukhomba lapha esigangeni umthonje ubukhona ibathroom yini ungayikhona so kube khona leso kube nokuhlambululana siyakhuthaza nje bazana ukuthi iBhayibheli lithi kuMateyu 5 uma uye emcimbini wathi isikhwala ongathi anivani naye shiya phasi lo nihambe nireconcile lamavundu lesibe siwabona labanye ubona lapha epulpiti embhobheni ukuthi banike ngathi kunje ngikhuluma kahle phela athi buya khona itolo ukuthi nangathi nje asengikubude ukuthi ebandleni wendene ebandleni gucuka ubuka amakhaya wendene ebandleni so siyakhuthaza abazalwane ukuthi Jesu akathokote ngaso le ngoma ke lo part B wakhona bese uyasho ukuthi thokota Jesu ngathi sonke lapho ke sesiyachaza ukuthi akusiko lokuthi akathokote nakabuka le mali ukuthi ingakanani uyakhumbula nje boSafira nabo Ananiya nabo Safira sibaganka kaphasi akungabi ukuthi nomuntu awugankaka la sesifundisile kaningi ukuthi iBhayibheli kude nje story esilapha eBhayibhelini lesingasi applicable njengoba sasho nje ukuthi labantu laba nofunza 1 Corinthians 10 lesi iBhayibheli bamamarisha kwavuleka umhlaba wabagwinya labanye balunywa inyoka spirit of murmuring so nanyalo ke inyoka ngento kwabathi yakuluma futhi ngeke nje mhlambe kwavuleka umhlaba but lokho nje mfundisi manje umhlaba ngathi ungifulathele manje indoda yami nje athi ihlangane lokuthi mhlambe uyacomplain so kuthathe nje lokho ngoba ngifundisa ngakho manje ngiyashoshela phinze futhi nyalo songenteka ungagankaki lapha sikubona ukuthi ugiya imali wena nemkakho nendoda yakho noma nabomnakenu imali lela ngabe uNkulunkulu ayidinga la ngoba uthi Petro anikacambe manga phambi kwalibandla nicambe manga phambi kwaNkulunkulu baganka kabafa so nyalo sokhansa umuntu kude longaganka but kukhona gankaka ngaba gankaka icingo lakho imoto seyibulela emathayi seyifeli fastelo bantwana sebagangile esikoleni ufuna sekuphume imali so uyagula lesi sikhathi kwendeke nje like kwathi nje angibude ukuthi lokugula lokhona akusikwenza ukugiyagila lesi sikhathi akusiko nokugiya imali ngoba siyathi ukuthi umnikelo akusiyo imali kuphela bazalwane Jesu uHebrews 5 liyachaza iBhayibheli wanikela ngokukhala nangokudazuluka ngemthandazo nje kuthiwa kude umuntu lodwa umnikelo na Romans 12 bomnaka uthi ngiyacela ukuthi nikelani imtimba yenu futhi ke before sitela ngembili sitonikela sitohlanyela kukhona ukuthi sinikelele imtimba yethu ngiko ke le mali oyiphethe lekhaya nisuke njani nababe namake nebantwana injani impilo emsebenzini so uyayibona ke so umnikelo nje akusiyimali kuphela wonke umuntu unawo umnikelo you're worthy as a living sacrifice wow so uyabona ke ukuthi sengiyashoshela nje lokuthi kutawutrenda lokube khona ukuthi ngabe Jesu uyathokota yini ngathi sonke la then ke ngoba nathi siyathokota ngawe Jesu oh hallelujah Yesu thokota Jesu ngathi sonke thokota Jesu ngathi sonke thokota Jesu ngathi sonke sithokota Jesu ngawe
Thokota Jesu ngathi sonke, thokota Jesu ngathi sonke, thokota Jesu ngathi sonke, sithokota Jesu ngawe. Na 1,000 ungamnikela, na 10 million ungamhlanyela, na 10 million ungamhlanyela, ukuze Jesu athokote ngawe. Hey, le ngoma naye impela. Nawe vasibita labo 10 million. Akube bo 10 million ukuthi uyathandaza etinsabeni, uyathandaza eTuhosheni, uyathandaza endlini. 10 million lo. Phinza kube khona ukuthi udla livi lo 66 books so umdlile nje unikele. Akubona Jesu uyanikela ngekhasi lakho. Phinza kunakathi insanzana nebafelokade. Konke lokho nokuthi esontweni ngiwasha amathende ama-projects kuyoklinwa, kuyabika esontweni lapha, nayo ingadi njengoba nje sesingena lesizini lena, abantu abasha bayakhona ukuba nemali bayathengisa khona lapha. Nawo lo 10 million. Bese-ke nabe vele sekudzingakala lo 10 million lona simbone. Ngoba utamthola njani nje 10 million nangabe awulimi, awuye emsebentini. LeBhayibheli lithi give, it shall be given. So naw naka leti insanzane nabo bonke labantu uNkulunkulu uyakhona ukuthi ask to give back. So uyabona-ke ukuthi wow, nina baka music ithatheni-ke ingoma kube khona ukuthi niyacala nifaka leti inongo tenu, ingoma ithi ichamuka ngendlela lengiyo. Siyambonga uNkulunkulu ngayo. Khona soyibambile phinze lemagama sowabhalile. La magama-ke kule ngoma lena nawubhala ingoma u-avoida leta khansi kutaba ukuthi uyabona nje nawuthi na 10,000 ungamhlanyela, akufanana nawuthi na 7,000 ungamhla, noma-ke na 14,000 lo ngathi kudze uyaku-avoid. Naloko ukuthi-ke siyathi ukuthi nawuthi 10 million unganhlanyela na 9 million na 8 phinde na 11 na 14. Akusho ukuthi sengilo 10, lo 10 usho ministry lokho ukuthi njengoba hlele sibekisela igama la Jesu, in the name of Jesus, ngegama la Jesu, nawukhutha amadimoni nje ukuthi ngegama lika Jesu ukuthi nakule ngikwendile lokukhutako lokuthi yekuye stake ungethuki ukuthi sikhuluma emalini thishela unjalo nje. Yekuzila 2 days, yekuvuka uthandaze kumakhaya. Senganibona phela nina losilendlela aniyendi, senidzinwa nje, hayi ukuthi idzinwa ngile, udzinwa ukuthi awukwende. Now mina njengoba ngiyakwenda ngikupho kuhlala kula mlonyeni. Ukuthi yekuzila 2 days, yekuthandaza umakhanda. So nakho sengikhuthala idimoni-ke kuba khona ukuthi le ngihlele ngisho ukuthi igama la Jesu lidze. Nawuthi bazalwane ngisukumela Jesu ngiyamthanza, ungacedza nini nawuthi bazalwane ngisukumele kusho ukuthi Genesis chapter number 1 ngiyakwenda ngiyakuthanza. Ngoba phela John 14 verse 15 uthi Jesu nani ngithanza nigcina imiyalo yami. So nawuthi bazalwane ngiyamthanza Jesu usho ukuthi ugcina imiyalo yakhe. So ungacedza nini-ke ukuthi bazalwane Exodus ngiyakuthanza, lokhu Leviticus ngiyakuthanza, lokhu Numeri ngiyakuthanza. Uthi nje Jesu ngiyamthanza. So nalapha-ke nasengikhutha emadimoni, nina amadimoni phumana ngegama likaJesu. Nakhona bekungaba kudze ukuthi nina amadimoni ngiyanikhutha ngale ministry ukuthi angiphingi, angihlobonge, bengiyohlanyela, bengizilile ngisensabeni. It's the same thing. Ingabo wena namhlala khona ukuthi nawuthi uthi ngegama likaJesu, amadimoni akaphumi ngoba your personal life is a true prayer, is a true testimony than the words you say. Ufunze kakhulu-ke umfundisi. So sengishoshela njalo ukuthi kanjalo lo 10 million ungamhlanya silandzele ministry. That is why njengoba sesishilo lokuthi umnikelo futhi akusiyo lo 10 million per se, but ngile mpilo kude umlodo umnikelo njengoba sesichazile ukuthi Romans 12 ngiyanincenga bazalwane nikelani imithimba yenu. So uyakubona-ke ukuthi wow mfundisi, that's the thing. So siyacela-ke lokho ukuthi sikubambe nine nje bethi inkinobho lapho sendihamba ingoma ninonge kahle nalaba ama-vocalist bomfundisi bakhona ingoma ukuthi unemambala nje base siyithulile. Phinde futhi the very same song le singayenda ukuthi ibe yi-worship. Bamkhumbula nje DJ olakhaya ukhanzakala ukuthi sishaya lapha seyiba ngathi seyiba worship. Na 10 million ungamhlanyela, na 10 million. Phinde uyathokota Jesu ngathi sonke. Khona lapho-ke sokuba khona ukuthi sicela abantu asibonge lo mnikelo. Uyabona nje yona the same song. Neke ukuthi-ke sitoletha nje ukuthi ema-legends wena njani kubamba isikhathi. Sikhuluma kahle-ke njengoba sesisho ukuthi sibuya
ku-weekend ukuthi kuhambe njani lapha. Lo mnyango ngathi MC Nkosi yami, wasimosha isikhathi noma-ke umfana bani isikhathi leka sibambile kwasuka labantu laba bakhuluma. Phinde nalo omunye kuthiwa-ke lo munye wabakhona uyasukuma ngalapha MC wathi lo babe kahle kahle endodana ngisakhuluma babe bahleka abantu ngoba lesi sikhathi nani kubangeni leli bese nibanga laba nihlekelani ngoba nalaba bami laba bebathi Jesu hosana hosana baphinde babathenga kwagcine sekungibo ukuthi crucify him. So lesi sikhathi umuntu nje nangabe suke nidlula ngasiko lapho msando ukuhleka ngoba niyambanga nokuthi bese uyakharethwa uyabona so netihlwelela. So ama-legend-ke enza benegcina sikhathi store workshop nalokuthi nje uNkulunkulu nangabe ezesivedile uyathandaza thandazela live uvama kuthuma wena uNkulunkulu lokuthi batshale siyabona nani ukuthi uNkulunkulu akuthandazela into bese uyakuthuma wena eseshito ukuthi Jesu ufika la khona athi hey nabasilaba send these people away uthi Jesu nina baniketeni ukudla. So nathi kuba kanjalo ukuthi si-concern nga-Council Conference League. That is why-ke uNkulunkulu bese-ke uthi le tinto leti asihambe dilungiswe ebandleni athume thina kwasho ingoma athi thuma mina. That is why-ke sengizinja nginikhumbude bazwana ukuthi yena umfundisi ushitho ukuthi nesikhathi lapha akusasiso sikhathi kuphela ukuthi kugcineka kwesikhathi kakhulu sokubona ukuthi singadistebheki nangabe sesingene egagasini ndawusho njalo ngalesi firstborn. Ngoba thina sihlala sisegagasini manje singasho ukuthi uma i-praise team noma-ke bani umfundisi afike lapha ngembili speaker phela nanti inkonzo deliviki lonke kumenye speaker selilanga lokugcina kumbe ngaba ngumgcibelo nangabe inkonzo te-inter bavele kuba kanjalo. Umfundisi uyaniketha lithuba tobonga-ke usually-ke lokubonga kuba ukuthi ukhansi bazane banibambisile imalini ini kuphume inkomo kwaphuma konke amasheke lapha kube khona ukuthi so umfundisi ufuna tobonga kabonga noma-ke ku-local church ngelisondo lesibuye sisho ukuthi ngabe sebazane sebayalova lesi kuvunyelene-ke lokhu ukuthi mina ngifuna even nangelisonto ngiye lapha bese nihamba niyoshinga lapha. So whatever the case is noma ngumgcibelo kuyabongwa konke lokho noma ngelisondo. Bekwenteka ukuthi kumfundisi khansi sethi ngingenile lapha emva kwalokho ukuthi asekuthandazwa-ke nasekuhlalwa phasi sekufundwa live singakafunzi live ngicela-ke ukuthi sibonge hawu bazwana la beningibeke khona bekusehhotela besihleti kumnanzi kudla lo mntu uyalishaya libhodo leli lona yabona-ke lapho bangathi ngathi mabomu sesiyehla kancane sesiyahleka-ke kani akube nendlela nasi nje esiteki sibahostile bafundisi njengoba nje ngihlale ngisho ukuthi nanathi besinikela ngelikamelo lethu noma kubo babe lapha siyathi inceke ithini i-privacy. So nami bengingaba khona athi ngila manje bengisasiponsisa sami vele ngihambe ngiyogicela le sitting room sibahostile abafundisi. So besibabona-ke kube khona ngibekisela ekhaya ukuthi hey make Mnisi uyakwati ukushaya libhodo kani ngilosu ubona ukuthi umuntu omdala la khaya kuphekwa la yebo vele bekambona namake kodwa-ke kuba khona abazane babambisana ukuthi bayenze abazane be-inter noma belibandla batopheka la kuthi ukudla komfundisi kube lula nabacedzile ukupheka bavele bakulethe kudla umuntu omdala. So bekavama-ke ukuthi kuthiwa kuyabongwa phinde nalo abanye labantile bethe khona batobonga ukuthi siyabonga ukuthi hey make Mnisi uyashaya emabhodo lapha nebazane labambambisile siyabonga kakhulu ukubone-ke ukuthi kuhle lo. Then-ke lapha kungena ngasiphi isikhathi ngakhathi sesiceda worship sase siyambuleleka-ke uNkulunkulu uyasithuma ukuthi asibavundise abazwane ukuthi akube kuhle nje ukuthi umfundisi walakhaya umpostoli bishophi reverend ete ngembili bekhona abazane nawo siyabonga kakhulu sitawucela sinceke usinikete lithuba la kule program ukuthi kubithwa labana bufakazi kubithwa ini atocedza umuntu omdala ahlale phasi ichubeke iprogram atosinakasukuma esikanye ngoba bekudisturb. So ete akafike-ke bazane siyabonga akwende-ke lokho sisho hey bengilele ehhotela lapha hey bazane maye siyabonga siyabonga kakhulu siyabonga nithi inkukhu dinkongo bazane kani mani niyaphana maye siyabonga siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Just like noma ngaba khona-ke ukuthi nasekuhlanyelwe ngoba labanye emasondweni sasekushunyayelwe kube khona lokho ukuthi kutase kuyahlanyelwa but kahle losokwenteke ngala bese-ke inceke iyakushomba kanye konke itophinde sinayihleti phasi sekusukunywa besolabuya kungenela into bavele kusenyameni lethi kubonga tinkukhu kubonga kudla.
Usuyakubona-ke bazwana ukuthi namambala sponsor litshe esivivaneni. Lona endlebe akeve lokho umoya la kushoko emabandleni. Khona umoya la kushoko ethi insukwini yokugcina. Futhi usebenzisa ethi ingcebo takhe. Naloko asikubambeni ngetandla imbili bazwane. Lakha libandla, kuyalakha libandla. Nabe nje nayitolo noma kule weekend noma ke last month noma nini uyaphunyuka salomculela lo muntu ukuthi wow nakho. Phindze futhi nathi asikwende trend lokuthi athi vele mfundisi ngiyakubona lokuthi nabe bantu awusuka le emuva hlabele chorus edelana noma ke na whatever na MC nakata uthi nase MC asamvimba lo sebathi naba ukudla ngale soba kwayelo MC yona umoya mani bongahlangani bekasijuba kanti phela yena ngi-program director. So let everything be done in order. Ngiyamthanza lo 1 Corinthians 14 ngoba ligama lelinye lemfundisi na ungibona nje ufuna wathi ukuthi hey ngiyakuphilisa Mr. Order. I-order ngisathunyelwa yona ngoba sitawujajwa nangayo ukuthi phothuleleni ngalethi order. Mina-ke sengikhulumile ngiyacela ukuthi nawe uyibamba uyilethe le order lena ngoba uNkulunkulu wasezulwini utawuqhubeka athokote ngathi silibandla. Siyanithanda kakhulu bazalwane. God bless you and keep you and shine his face upon you. Amen.